Ti Masakbayan. Ti napalabas, palpak manen tinapanunod nagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sang aldaw nga agmaymaysa ni Carla iti opisina, ta naglib ni Jasmine. Madamati retouch na itoy, iti sinmangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay kumaasa anak asumagpat, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rem, ti mat agmamaat. Ay, isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo amaartapan? At damat pangatiwakan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make up ti saritaan. Tas saan ket nga rod nga ag-make up? Natural, ti pintas na. Jakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Naglive, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isulaan mo tinakapagbayag iti opisina ni Sir. Uray mo't kid ni Carla Aldaw lang mo't inunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni Sir Dayji Akarla. Gapu iti panakabuong ti vase. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Doan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na laeng nga insubli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag kadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into narak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mo't ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adda sakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Iso kasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day tayo. Siyak day to, sir. Saan ka di anak kaliv pa'y laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakitak ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro day to rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa imat inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyen code ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu ka di akanayon analiday ni sir? Kas-lakas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tang agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakada tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sabagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan nga min kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dua kayo laeng ka ni Sir Sanjo?
Ngam bukudak matitrabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na tinaramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na, kunam? Wan, mami. Ibaga na a mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray kumaa, numaban ni itak. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no isaw, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hingam adayumat ngamen. Sagpaminsan ka laang agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo. Padasag to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay ana nga to ti sweldom. No lakat ka na yun ka nga agawid ditoy. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo ak tulaangan dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti agnegosyo no maiga sa atam. Iso nga ano sa nyo pa'y basit no madayo ak manen, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kitaak man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayak. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Adoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Ne, Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sar. Anya tinala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti bioditan Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan no kasjay nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak nga rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinita nandagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayon. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tayo basbasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo daytar aramidem. Adala ang awagap. Uwan, sir. Matungpal. Agawaan. Rumuarak biit, nakapsot ti signal ito uneg ti opisina. Sige, sir. Kitaak man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay. Ti biodata ni Lusyang. Apay dito eh. Ti ka di cellphone number ni Lusyang ti sinakar na dito eh.
Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito'y syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalak iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli dito'y. Kuna ni nanang asaanak ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nga agsubli, kunang? Kasta mo timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka kuma. May kawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mang rabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito'y. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga nuado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanusukunan dito'y. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano, ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da ka no iti driver na. Palubusan da ka di pa ngagsubli di syudad, nang? Anyapay nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon ditoy. Nulaket palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti bus mo. Apay ngay nga umay nakasukunan. Boss, idinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Ka-text mo nga roday tabus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan yaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kong aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni Sir Tibayo data nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ije probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamot ni Sir anapatag kano ti gagaraan na ije probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni Sir iti oras na. Wan matkit dia. Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Ngam, saan nga iti probinsya da ijay Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayo data nilo siyang aday ti lamisaan ni Sir. Napanain nalaki nilay ka. Diba yu datam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Badin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tili ngayong bagam. Pagkitaan mikin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apagisong harod. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsya yo? Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito imbagayo? Iti anya agapo.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.